Intinge bulkan chanang vo in chu hei kanu in I kan tu cho asiam dona kan tu cho chu tuskani hei ke mani omna hi taskani tuskani anti a tuskani regional kan omta a hemi tuskani mo Toscana anti boka Toscana biscuit siam dona ni chu vo in ni chu mo tuna chuanin kan biscuit siam tur kan mamu tur te lau enila che questo mandorle ani chu helai mi hi mandorle ani a almond kan ti ang kha gram za somnga ani a chuanin heta hianin bola hianin chini aneya che questo Schifo. È l'uovo lì. ten om top artuya khwanin thil dumala omni khuma a chini hi avain gram zatni somnga ani a chuanin artui hi pumnga amang don ani ten om top artuya hianin avar te hi lo om thina mo heng hi kepon ka pai sia chini chunga hianin ti hianin artui hi ada nan top mai ni ada shang big lo dinani chu perché questo? Non ci va più il bianco altrimenti è troppo. Va ripulito l'uovo. Dopo ti do la ricetta, così la metti lì. kan thu soi chumo artui hi nga tinge I chen shanga katia a chen chu artui hi panga anei ta a panni de kha chu avai kha na til ta a chuanin pathum hau hi ti hiani na chen shanga a chung mu le avar kha a chen shanga ni a chan chu avar lai hi atam don lutuk ate atam don lutuk chuanin avar kha atam lutuk chuanin afu theilawani mo biscuit kha chuwang chuanin artui pom ni kha avai na tila pom thum te kha chu avar la chhuwa ka a sen chau kha chung mu eng chau kha atelani chumo chi atel buka chi hi hei ta pinch ni ang chia vel chia khati khana tila tuna hianin chini le khang artui hau kha a mix ani fiana hianin hei thinga siam fian hi amanga mo khetiang siam lam chonin thinga siam hi tha hei hi arim ti tui tu turani a ama hi arim ti tuina aroma rim tui kha ani a orange flavor ani Che cos'è? Ti lievito è per crescere. chuanin hei hi khulaya abukna ada khu I flour maida kan ti angkha ani a avai hianin maida hi gram zali amanga chuanin hei hemi hi levito ani a levito hi ati changti porna nana anman chi ani a levito kha hemi maida kha ni na zukpol le a heng hi a mix le ashan pa in a mix vele photani mo hei hi chuanin levito le changti phorna khamo khami le maida hemi flour kha a mix nu a khanin artui le chini a mix to nen khanin ti hanin azuk chhun finamwang changin ti hanin chopul turani an vai khanin mo kanu hi chuanin thiam lo po hi nei lawanya o rong bolte thil siam sang te hi thiam vel vek mai ni hei tuna hianin aroma orange flavor kha atela a mix kwal don ani mo enge kan chang siam tura khanin Odora? arim tui ra ulutuk enting tak omang mo Italian ho hianin dolce anti akeni chuanin hemi dessert thiti ila kan sha thiam dan tur chuan ania an nei tuin an nga ema an ram ti ming thang tu le ti ming thatu zinga mi po ani ome tia achang ur tur abwat sai lai anwai chung hianin oven hi alo on sa lok thina kanu hianin achan chu chang ur tur chunga kan da lu ral khanin on lo turani a kan da lu to kha chuanin oven hi kan du anga sa khan om thei to turani on chop turani lo ni chumo da lu to nu a khanin kan da lu khanin asangal to turani hei lai hi jamali apu po hei hi kan in area a video camera ni ati apunen khanin pona an in oma pona an om lo chalin in chungan om ve chanin kan thil ti tur hi mo min ti boy china ekhi pangpar tu en pedon ni khi pangpar tui pek na te takte nei ve mo choi na
apunin pona an oma tikhanin chuanin hei maida khadu ang to kinap met to a ma se hei tawa met du blut tuk nem lut tuka me kha angai lova I chuanin adu to ka in mix that to nu a khanin almond kha engzangi kha almond kha 150 gram ani chumo kha ti hanin a mix veka I chuanin ti hanin atra kan doi dan pa ngai ang kha nan nuaya Questo biscotti di Toscana. Toscana. Solo della Toscana, sì. kanu soidan chuanin hemi tuna a biscuit siam hi Toscana biscuit big liao tuna enge kan omna region hemi to Tuscany ming choya Toscana biscuit liao ani chumo Italy hi eitur lampanga hianin aming thang ema aming thanna aram larna le nomna chu eitur hi ani a dessert te hi chang tam takane ya dessert te hi anga lutukani cho hi chang anga lutuk boka chuanin rice kan ti te po hian ava heng pa kan ti mushroom te thai le sanga lampang chi te le he sa lampang chi te nen te hianin an siam dan hi an shem ya an thiam mai boka chuanin an choi reng hi a quality hi an ngai poi mu ani until hi a quality a tha in a sister thei a chuanin heng khai le thei sa kan ti te heng zwar tu te hianin permit an nei veka chuanin restaurant ang teng te po hianin permit an nei veka ni khai chuanin heng an thil zur teng te hi police le karabineri te hianin a kha to kin an check thin ani an khai le an sa zura te khanin thil fil file lo tok enge chemical lo tel ti te thiang hlim lo to kan a om chuanin an license kan sell sakan ni china poisa tam tak choi tiran ni a zel hial tang theina ani boka restaurant te po an chauka an ei rongbol na a fai tok lo chuanin an dor te thlengin khar sak thei an ni kanu hianin a changnoi hi a zau to atuna hianin ur thei turin a siam to dona chuanin he a chang siam hi enge kha cake turani lo wang khanin nem dek duak dewa he ne fashion an noi vak kha angai lo ani chumo ti hianin a shual mum tepa I ta hianin I englo engi a urna tura hiana da he ti hianin he kan puang hianin paper a pha to pa chuanin in silawin a kha tokin ti hianin ada to pani mo oven po hi ti hianin alo sa to a onlock awang khanin thil kan urdon reng hianin onlock turani I kan du ang temperature khanin as engi alo sa lok turani a 180. chuanin timer on boka minute sompanga urturina seta chuanin a degree hi a sat zong hi 180 a adani mo 180 a ada chuanin a changkha atwai bera hiana da ani a chung bera hianin ida chuanin engi asadon lu tuka khawang khanin a min tak ma khanin a chunglang kha udlona chu wangin pai bera adani Tutti uguali, eh? Tutto uguale. Poi li taglio. Ta. hemi a chang shwal mu ma hi a size in ang vekina ti a chuanin nakina a ur min zo a I ta hianin kan kat tele do na ti ni chu Questo biscotti dura? Brava. Che bagniamo nel vino. Ah, Il vin santo. Questi sì, sono proprio quelli duri. kanu hianin thil siam min zirtir lem to lutuka engma hi han siam vele tak hi kanei chuang lawa mo tuna hianin a plate pakhata zawle to a ama sabera ada lu ka hi minute nga ani to nu a khanin alaya khanin a sun chawa chuanin a thara siam kha anwai bera ada le donani kaka minute nga hi atir berami kha ama sabera mi kha anyamo he minute nga ani to nuwa khanin alaya asun chawa chuanin athara siam kha tihanin a driver khana da le ni Italian traditional dessert chu tiramisu ani amana po khanin kanu hian min zirtira a video po kha heta ka channel a thau hianin ka da kha ibu chani la endon ya che questo? Vino. Vino dolce. Che sarebbe anche questo vino dolce che Ok. dopo lo facciamo.
nakina biscuit ei thei nuwa khanin hemi wine nen hianin ei turani a hetiang wine hi tia ahlanga ein inchi anilawa hetiang biscuit nena ei tur liao liao an siam ani mo ashana tia va in Dolce. tur chi kha anilawa Quando sono pronti lo hetiang mangi. ti lan te boi enge mo chang chanin ei thlasun om china enge chutiang in rui thei thil le rui nan le enge khatiang khanan mangai lawanya i rui mi in ti chi ni lawnya za thak mana i rui mi ti vel komin law om khanin kanu te ya ka soi at agai nan shilaw lutu kamo hei po hi hemi biscuit ne na ei chi thau kha ania arim te po hi athyang kak mai ni hei harmonious flavor in ti ni hi kan chang kan biscuit in urchungin jema han en lokang o ka fanu te hi ka polo na rei to eme apunen engi anti ni chang ur nga chungin han enang ikhai ka twat nu chhati lo no ti ni mo apunen chhatan lo no da ni hi at lei ve the sa lamro radio an ona pona a he apunen an lawin o mani hi affelanya o chhat te no thiama mo bang te khanin not la affelanya ka fanu hi anula thu te hi oyen ya hei alam boka lam hi ngai na i Sunday zing ka ra hianin abik takin Sunday zing a hianin zaipol mizaw zaipol la hi ka play nge speaker a kan connect ka kan play china alam thiam lutuk rem deuina su amo biakin alam ang hianin alam thiam ka fanu hi lam hi ngai na nya o zai te hi zai thiam nya u ama kan sa ti la de hi thiam mo thiam lutuk ti chadu lo mai lom ti ro ka twai no hei ro asur mo vo in ni chu tun lai chu ro hi ani zon in asur de ngar me ya Brava. athiam sin en ro u chwat no a hetia kan han sor ti kha an sheve amo thiam ania hei ro asur so laya putsiai var vek sorwani so asur na samai so laya so nin nakina hela maron phei vele mayang karing Eccoli qua. Wow. ole kan chang ur ama sabir chu hei a in ready to ni hi khip phak mai tui mel hle mai o khu adang khu ti khwanin a time hi a adjust le char zelamo Sì, anche sotto. Bene. hi kan chang ur ma sakbir ni a fu mel hle mai hei an swar tha hi de phak maya Italy traditional dessert tiramisu kanu ina siamin zirtir na video kha anwai description a hianin a link kalo da sakang cheu o adu tan chuanin siam vera u kan pa dessert du berani a birthday piang ina no pan lai changa ton thleng hianin birthday cake a amang china ni Adora. Dopo li metto un pochino al forno, vanno messi per diventare biscotto. E poi si mangiano con quello lì. buano atui don lutuk Senti, mangia Linda. Adesso sono morbidi, mangia. kan ei chinangi o engi at diplai hianin tuna chuanin alat diplutuka hei hi nakina oven chunga ada lut le anga ati chang turin ada lut thale don ani tuna chuanin ni pamu at diplai hianin akat vekanga achunga kada non le don ati ni chu tui lutuk Tanto morbidi, sì. No. khu adang pu an ron por chan pop to mai kanu thil siam to hi chu vo in chu ka siam fu lo pai ka ngai ti hi ala nei lo reng a siam fu he mem reng mai ni khu ti khwanin akat sa khu achunga khwanin da le a alaya khwanin da a ur tang don ani khu a nip tur kha ani lo wang khanin mo chang thei to pa chang tur kha nya chang turin oven chung bu ka khanin akat nu a da le ni tuna chuanin kan han ei chinangi o hei hi kan wine biscuit chia na tur kha ani a khoi nge in eyang o Sì. Bevi, mangia. Sì, venuto. Metto via questo, attenzione Linda. O frimare.
bevi. Così questo. Toscana. Sì. Buono. Biscotto sì, questo no. Aspetta. Non ne ricordo. Questo? Come non ti ricordi? Mi l'ho scordata. Guardiamo questo. Wow! Hei vabbè, wine ni Stasera. Chuanin hei oven ani kha hei kanu te nan soi dan na chuanin hei bekina sacrament wine an man chi wine an man kha hei ani a Italian tong tak chuanin vino santo ania santo chu enge thiang hlim kan tin ang chi mo saint mi thiang hlim kan ti te hi santo santa sanna antita chuanin khata wainan man kha hemi hi anita a chuanin heta khanin hemi biscuit chang a soft tur ni lauta he biscuit hi chang tak mai kha an chi an ni pa ti hanin Devi scegli tutti i quadrati e se c'è qualche cioccolato. chuanin he biscuit hi apninga chuanin biscotto toscano biscotto Sì, cantucci. cantucci Cantucci. Biscotti toscani. a men chu cantucci ani a chu biscotti toscano ani toscano chu ke mani omna region hi ke mani state ke mani region hi Tuscany kan ti pa ma se ai origin Italian min tak chuan Tuscany om kan ni ta a chu mi ming choi chuanin toscano biscuit original he biscuit hi hemi Tuscany region big liao biscuit ani chuanin hetianga hengtiang hemi wine ne na eitur liao chang taka an ki changlui akhamo chang tak tur an siam ani a Di questi. ruina atana ni lawnia Qui non ce n'è amore. Qui ce n'è. ruina atana ni lawnia e roi khamilo ting za khat hianin Guarda Gemma. Guarda. he wine hi sacrament original wine ani bokania tui khop mai khasikai hanin ayan wang bi ka chan chu min tilum mi tilum ve bo ka ma Non ce la farà mai un cioccolato. No. a chelo tu ka pe Tutte Giuseppe. voin chu ra sura Tutte Giuseppe. kwa von bok sia mo Adesso che è? no mi tu Vieni a sedere. Grazie un po'. Perfetto. Sono buoni, Lida. sia vai Un giorno faccio un altro dolce sardo. Le formagelle già. ka doi ni danga ana ni kwa Guarda. an ma ni kho chwa na sardenia biscuit kan siam le don ya te ni chu Vieni in bacio. kan hu hi sardenia kho chwa kan ya guta ke mani region ni la heta pe mani omna ral le lampang Italy ramoy em pakhat Quindi non sa, mica deve fare. khopui moi em mai pakhat chumi kho chwak chu nia Chi è stato a Sciami? mettere quello dentro? no Vuoi latte, Gemma, vuoi un po' di latte? Gemma. ka dat nu pui lam hi api le pu hi control ne khopa api ai na pu hi control ne zwala mo adu du hian na tikoi maya adu du hian na tikoya adu na hian na swaya ai hi ati phal ngai lawa pu la hianin an
ka om to chuan apu om to chuanin ka changai lo reng reng chaw te hi a hrai a pu hianin a chaw te hi hrai veka apa om thung hianin apa hianin chaw hi a hrai veka ka changai lo le thung boka kan patnia kan om hi chuanin keima ta vek ani le maya midang an om hi chuanin ka changai lo ni ka fanu hi helai mi uite hi aming chu jago ani a jema in jago alen puya I heta mi hi korpol ha hi jema pu ani a pakhat sok so kan chen ompa ani a aming chu marchelo ani a apel so katilang du lawa achan chu kadil lok lem lawa wang khanin alo du vak lo takin katilang lo mayange No, Gemma.